Okay, okhulumayo ugogo Mazwane hlala endaweni yaseFolweni ohlola izinyoni zenhlanhla amalanda. Okay, cela usichazele gogo ukuthi ngoba kunamaqembu amaningi omhlolo mhlambe elakhe iqembu liqale nini ngoba ingane seziningi kanje. Iqembu liqale ngo-2018 futhi ukuqala kwalo nje kwaqala itext eyodwa. Ngiqala ngokuthi ngiqoqe ingane ngiye nazo eTehesi ziyohlolwa khona mina ngingahloli. Sasiloke sifundiswa khona nje eTehesi nakho seqala iCovid. Savaleleka ukuthi siye eTehesi siyohlangana sonke. Kwase kuba ukuthi siyazibambela umsebenzi wethu. Okay, engakubuza la okunye ngoba ogogo bake babe nokuthukeka ngaphandle. Mhlambe intombazane uyibone iphethe kahle la ngaphakathi. Mase ingaphandle kungafani noma usibona la ngaphakathi. Mhlambe wena njengoba uqhubeka ukwazi ukuthi ube nezintombi eziningi kangaka uyivimba kanjani ngoba kunabanye uthothi bayakuduba lokho begcina sebeshiya izintombi kanjalo. Mhlambe wena yipi into oyenza ukuthi uqine ukuthi uyithembe ukuthi umama and yonke into ihamba ngendlela. Intombi kumele izwane nami sikwazi ukuthi sixoxisane uhlale phansi nayo uyitshela ubuhle nobubi bomhlaba. Iqale lapho ke understanding. Okay, sicela usichazele ukuthi intombi menzele umcimbi uqala kanjani kubantu abangazi because kube nembuzi kuphinde kube nenkomo uqala kanjani usichazele nje ukuthi intombi yenza kanjani mekufakwa ukuthi nomcimbi omemulo o like ifuneke intombi ngithi igonqe 7 days mangabe ikade ingene esikhathini o ithomba. Sike sizame ukuthi lo siko lelo suligcine noma isikhathi sisuke sesidlulile. Faka umgonqo kuye ngokuthi kulowo muzi okwenziwa loyo nto bathi bona bafuna kube isikhathi esingakanani. Asikwazi ukuthi sishayele umuzi womuntu umthetho. Umuzi nomuzi unomthetho wawo. Kuphela nje wena ufuna ukuvumele isimo sokubhekene naso ngaleso sikhathi. Sifaka lo mgonqo ke ngalolo suku esisuke sinqunyelwe ngalo ukuthi sifaka ngalelo langa. Kulokho komemulo ucela usichazele kabanzi abantu abangazi ukuthi kumemulo kusuke kwenzeke njani base sisibona inkomo kade kuyimbuzi. Umemulo ufana ne21st yesiZulu mawuthatha ubheka intombazane ngoba yenzelwa isino21 ngeke uzuyenzela ino20 uyenzela isino21 kufana njenge21st umemulo ngoba umhlonyane sukuthi uyayithombisa uyifaka ebudaleni umemulo kusinika ukhiye. Okunye kuye kudida abantu la ukuthi kumhlonyana indaba kungaqokwa khona into egqokwayo ekuthiwa umhlwehlwe. Yes. Kumhlonyana usuke ufakeni ngoba angathi bakufaka lokho angathi kumhlwehlwe yini oyifakayo kumhlonyana. Kuya ngosiko la kuloyo muzi ukuthi uyafakwa umhlwehlwe o ufake inyongo phela. Uyafakwa nasembuzini umhlwehlwe. Okay, kulokho okwamagama ekushiwo izalukazi ezindala ukuthi uyakwazi ukuyibona intombi inyathela ingaleli phansi mhlawumbe siyacela ukuthi mawukuthi unalo nawo ulwazi onjalo ukuthi usichazele yini eyibonayo ukuthi intombi leya ihambela ungayilalisiwe phansi. Hayi angeke ngifike ke lapho angizange ngize ngifundiswe ngalokho angikhuluma into engayazi ngiqamba amanga ngifikanga ke nje ekutheni intombi leya ngafundiswa nje ngenkomo nje ukuthi imi kanje ikanje ukususa unyawo cha angifikanga. Sicela usichazele ukuthi kunentombi ekwazi ukuthi ingene la
emagcekeni lawo ey'ntombi zakho ingekho right ukuthi yisiphi isinqumo osithathayo njengogogo mase usutholile ukuthi konakele? Ngiyaye ngoba mina ngine group chat yabazali, nginey'namba zabazali. Isikhathi esiningi ke mengitholile ukuthi sekunakele like bekuyi-camp, angilale ekhaya, ngiyadlula ngiya kubo kwayo ngiyobikela umzali ukuthi sekubhedile. Ngicela ukubuza ukuthi ngoba kuthiwa intombi iyaqoma, ngicela usichazele njengogogo ukuthi intombi uthi iyaqoma, isuke iqoma kanjani? Like ukuqoma umathandana. Uqoma nje lokho. Kudala phela kwakukhona lokuqoma kokuthi musuqomile uhambe uyomisa iduko ngithi kwenziwe ngokosiko. Manje umqomo wamanje ingane evele ithandane nje emgaqweni sure alive yo bangazi ukuthi uqonda ukuthini. Kona ngeke bavinjwe ukuthi mabaqome ngoba ngeke bagane bengaqomanga. Uyayibona lonto. Abanye phela abazali bakholelwa ukuthi intombi zabo zigane. Uyayibona lonto. Thina nje ukuthi kuphela sibheke ukuthi afike emendweni emuhle. Njoba ngisho kuthiwa seganile-ke mawukuthi nje sithi ey'ntombini ngeke-ke kodwa futhi sithi ey'ntombini ngenkani wena musuyibothi hayi sengiceliwe sengavele ngimnike umkhwenyana okwakho lo kodwa musafisa ukuthi ufuna ukuqhubeka uzuze uyongena emshadweni umuhle thina soloku esigadile. Kulokhu ngoba intombi isikhathi esiningi kuwe kulele lezi zinto zokuthi aziyitholi transport zokuthi ziye emhlangeni. Mhlambe ezakhe intombi njengoba zike ifike nje impela zimhlophe ziningi nenza kanjani nje ukuthi zikhone zonke ukuhamba, mhlambe niyayikhiphela imali nje ngalapha ibhasi anitholi nenza kanjani? Asilitholi ibhasi, siyazikhiphela nje imali sihlanganisa imali yebhasi sihambe. Anitholi alilekelelwa nje asikaze nje silithole, angikaze nje inhlobo ngilithole ibhasi, ngiyazigibelela nje siyahlanganisa ihambe ngoba kulokhu sihlanganise imali eyaphelela ku-16,000 nje kade semhlangeni ngoba igcwalanga ibhasi lithi 20,000. Kwacaca ukuthi loyo 4 ufakwa yimina ngobani nginesifiso sokuthi bahambe. Okay, ngiyakuzwa gogo. Okunye engifuna ukubuza la ukuthi njengogogo-ke ukuhlala isikhathi eside ungalele kuyakuthokozisa yini ngoba sazi ukuthi ogogo bayakhathala sewumjofu. Mhlawumbe wena kuyakuthokozisa yini ukubona ozakwethu laba abangangampela besina la benza konke lokho ungalele? Yabo nje ngeke ngithi ila ngithokoza khona, ila ngiyinikele nje khona, akukho okunye okungithokozisayo emhlabeni ngaphandle kwintombi. Ngiyakuzwa. Kumele usichazele kona ukuthi imvunulo yakho gogo ikanjani? Njoba kuyilanda nje kumhlophe nje. Kumhlophe imhlophe nje. Mawusibona ke siufakile phela omunye umbala ngesilo saqhamuka ke simhlophe njalo kodwa nje sinayo eminye imbala kodwa nje amalanda amhlophe. Amalanga amhlophe. Inyoni zenhlanhla. Amalanda. Ofuna ukunijoyina mhlambe obukayo wayithanda into yenu mhlambe enganithola kanjani? Ngiyatholakala sinali page onamalanda amhlophe. Amalandi izinyoni zenhlanhla amalanda. Sinali page Facebook, sinawo ku TikTok. Angasikhuma lapha ngoba konke nemininingwane ikhona lapha. Mhlambe ukuthi okwendawo ke ikhona la ifonini.
ngiyakuzwa mhlambe niyatholakala ko TikTok nisayilelo gama izinyoni zenhlanhla amalanda musearch nje amalanda wathola esifuna ukwazi la okunye ukuthi mawukuthi mhlambe kunensizwa eyithandile mhlambe indodakazi yakho ukuthi intombi ilotsholwa ngeenkomo ezingaki ilotsholwa kanjani eyami ezalwa yimina sichaze ukuthi intombi ilotsholwa kanjani ngeyingaki nje inkomo mina engikhule nje ngizwe ngazi ukuthi intombi ilotsholwa ngeenkomo ezo-11 ngikhula nje ngazi ukuthi zu-11 zu-11 mhlampe mawusichazela mhlampe kuqala ngeduku lokho awusichazela kona mhlampe kubuye kuzeni mhlampe kubuye kuze kona ukulobola emva kokwenza njani emva kweduku ukumisa iduku ukuthi kwenzeka kanjani njengoba ngisho umjolo wamanje nomjolo waqala awufani umjolo wasemakhaya umjolo la eThekwini awufani ngeke wazi ukuthi uzobe ethathwephi uma ukuthi uthathwe emakhaya lizothi ibhinqa lona lifuna ukuqala imisa iduku kusiphoxeke lokho kusuka elokushini siyomisa iduku nje thina into esicelayo sicela usichazele ngendlela yakudala ukuze mesilungisa siyilungise le ndlela yamanje ngoba isikhathi esiningi abantu abasazi isiZulu abasazi isintu bake bathi usiko lamanje asisalithathi ngendlela elalithathwa kudala kusho ukuthi basakuthokozela ukuthi mengase kuthiwa intombi zibuyela esukweni lakudala dala mangikhumbula kahle intombi engaqoki yayibeka la ngaphambili njoba umuntu unesinene nje waqoka izinto ezikanjalo igijimi okade kuhlala lento inishakile wogqoka kanjalo ukuqala kodwa manje ingane bacomplainela ukuthi ifake lesa skate esingaka manje wena mucabanga mase kuthiwa kubuyelwa kulola siko lola wena ungakwenza lokho ngeke uzokwenza ucabanga ukuthi mhlambe usho ukuthi kahle kahle ukuganga no sekukuningi ubone ukubangela ukuthi kungabe kusaphila ngesiko lakudala ayi ngiyakuzwa siyakujabulela ukukhuluma nawe mhlambe nayo eminye imibuzo isiphukile phela lesi11 leyo kusokuyinkomo kama inkomo manje meke kwacifeka ihlo seyihambile iyaphuka futhi kanjalo lokho kuphukile nje uma kwenzekile ukuthi sandile intombi ngengane zayo ayifuna ishadi ingane zawo lezi zona ezabo siyangizisa izolo lapho kwake kuthiwa ingane ezalele ekhaya isala khona ekhaya ihlala nogogo musiyongena emshadweni ingane isala ekhaya kodwa ke ingakho ke manje sekwanda le ndaba zokuthi umuntu ajike stepfather sithola umfazi wesibili enganeni yakho ngoba uhamba uyogana nengane yakho akusaphephile akufani mhlambe nakuqala mhlambe kuqala engenziwa lo nto kodwa nje ingane ezalele ekhaya isala nogogo ngicela usazise gogo ukuthi lento yokubona intombi phethe umhlanga zinyuka ihamba ngamabele yenziwa nini kuyiphi inyanga September kufikwa nini kubuywa nini ama-date ke mhlambe kuye kwenza mhlambe kuqala umhla 5 kuya ngokuthi lolo sonto lelo lo mhla 5 zothini angithi njoba inyanga yaphela August mhla 1 ngomsombuluko mhla 5 ngolwesihlanu ngisho lo ekutheni
mhlambe nihamba ngolesingane nibuya ngoLwesihlanu sibuye ngesonto. umhlanga mase uphathwa nini? Phathwa ngomgqibelo. Hayi ngicabanga ukuthi thokozela ukubuza